voin motor tlang zarna hian Chahbi hi azai don moti kalo cham charger khual lian lo man bai khalo ni pui alo churi hut po hi alo kan voin ni kan khu hong tu hi kan Hilux 2026 model ania hei hi notice po kan soi ve zeu du chu notice po first launch ania showroom chuanin chuan kan customer dong tur te po hi notice kan pu te le khut lampang hoin min du sakna zara Mizoram nge customer po first delivery kan nei the dona an chunga po kan lo me ma hello chi bai vek ule tuna hianin Zote Toyota Showroom chan West sai rang ro ta kan me kani a thang lo khu eden thar thamul peng khani a chak mai hi GIG showroom khani helai chan West ania sai rang ro tani si lo tur eng maum lo motor nal tak tak an zuara thilmoi tak du tan chorin helai hi pan turani ke chuan hoina hian Hilux Hmel Thar facelift kan ti a Hmel Thar kha kan khu hon na mi ron som ve a nên lom phúc mà với thấy biết chú có thịt lộc lâu à? Ôi mình thịt lộc lâu ông già chú với hắn cái free up à cái là duy đón cho mình nãy này em cái tia chú mình hôm nào cho anh thấy nào cái này đồ cái vlog đó là thì về ta nhỉ chú đồ vlog đó là một cái gì cái mà con cho nên cái duy về tốt pa in dây đàn từ bữa cái số là ok cái outfit bây em đã mà mình chăn sạc cái nha anh dây đàn thì cái chăn sạc cái này mình chăn sạc chắc vậy cho nên hay riêng lâu đâu mình nghe grand launch này nó tụi ra anh Toyota hay lại căn buồng hiền Zote Toyota showroom anh hay lại hi cái chuan số lại số in Hilux Thar Hmel Thar với lại hiện đang sạc đó na kan en ho do na ni chulai chu analin ti ve ngotang amai na thalak mi ron thon to kan lo mu to chuan hei hi thir tu te khan im se thiam dan tur chuan he motor hi he Hilux si mani loka India boxer lar Mary Comin alo le nge ni kan ma sa vel lo khala ni la relo chumi car moi lu tuk mai chu nia voina hian arem chuan boite hi kan bat sak veang chuan tlang zarte kan en hawanga na kina a motor moi zok hei a khu hon vela ha karon tilanga a motor hi karon chip donia tin hei car dangte mamo tan chorin hela hianin an pholang tur bok Toyota motor thadzia kan riat to kha in lo bi chiang donia ti chuan tuna chuan program kan tran zo yang re lo te niang chuan motor kan ching hey motor hi a chan chin te kan zot kualanga kan chip kual vel don ani min lo thi reng don dia in ho si sang hi kan ni hi voini ya kho chat tak moya te hun te kan han hmang te tur hi pathian chunga polo thu kan soi tak zet bo kan ni hoi te in kan Zote Toyota chan chin hi kan soyanga hey Zote Toyota hi June ni kwa sang ni som ni pathuma khan kan ding thana company no pangte te lo chuan pathian zara kan business te po akal tluang em ani chuan service center hi then khathian in kan ran lo mo the te thina kan ran renga apan thei reng ani somi aizol peak kalkonga son service center kan neya Toyota service center kha dinglama kan kal chuanin lian teu kan lo buang chu servicing kan nei na hun center kan nei na hun ani ti kha kan son thei to ni se kha som kha ka hun man thei to chuni mai sela kalome fulal rem ro ta kan general manager chunga lom thu kan soi tak zet ani chuan hemi zo hian namlam lom ro cultural trips te kan en dona ani hilawin ring se
voinia kan khu hong tu hi kan Hilux 2026 model ania hei hi notice po kan soi ve zeu du chu notice po first launch ania showroom chuanin chuan kan customer dong tur te po hi notice kan pu te le khut lampang hoin min du sakna zara Mizoram nge customer po first delivery kan nei the dona an chunga po kan lo me ma chuan nè tu na hianin a khu hong na chu kan nei me nga kha zong kha soi the ni se Anh kan đi là principal le kan chief guest se chung along thu kan so ye chuan hei specification speech hemi kan khu hon ta khi achiang zo karon se zau turin pu enju lelwa ke market sales manager kan so jing hale Wina kan motor launch hi notice dealership jing launch ma saber kan hania lomom khop maya tin kan customer ma saber tur te poi miron tel pui thea an lom le ani kan motor tang zar hi a fresh khop mai hi voina ron thleng ania ta lum da vat kini poi kan khal chin man big lawa chuwang chuanin test ride vel kha soi tur kha lo omri lawa chuwang chuanin hun kha kan la rei lawanga test ride vel kha soi tur kha kan la nei tam big lawa tin kan mureng to hi kan to chen feel te kan chak to ka ringa tin thala pui te kan chak to ka ring boka chuwang chuanin chip chiro tuk chu soi kan tum lawanga Hilux hi khowela hian mi khwal lo khop mea USA kwanin kumtin maktodoi thumvel hral chhuania Hilux big hi chuwang chuanin khowela hian ami khwal lo le ti chu chiangin ka hria tin Europe hian hemi an body ang type big pickup kan ti hawa hian hral number lorlak ania Europe tin aro chor chhuana Japan te China te Saudi Arabia lama te tam tak hral ani boka Hilux ma saber hi sang kha zakwa somruk pariata siam chuania chumi chuti hunlai chon lapiang lo kan tam viin ka ringa chumi nuwa chon khovel thiamna thangzel te khovel ma sona sangzela khanin a Hilux ni na bo si lowin thuam that ve sak te aron ni chawa tin ron chei moi ve te poni zela ti chuanin tuna hemi ma chi mi kha sangni somni pahni model ania tuna hian ron facelift veleta ama sabera tangkhanin pakwa Hilux chi kwa lo om to a hi som na chi tina ni chu ti chuanin Hilux ma sabera kha 1.5 liter ania tu na mi hi chu 2.8 liter diesel engine ni to a ai thau to view maya changkan po changkang to le ani hemi kan Hilux pu hi 201 bhp 500 newton meter torque ania kan soi thiam theidan tur chuan le kan hriat thiam o sam dan tur chuanin nge thil ri takpo o sam taka phur thei tur ti taila thil zangkhai taka tanpui mai thei tur tin nuk thei tur te pawh kan ti theiang chu ka tianga siam kha ni tila kan soi sol om love ti chuanin a hma hi kan huang hianin a so view maya hemi hi company lam chuanin cyber sumo style kan ti deuh khera sumo wrestler an thutung dawa position la live ten en khanin kan han khai khin dawa Japanese do ruini helai hi ma hi ti chuanin 6 speed hemi big hi top class ania variant hi chi thum aron om dona heng hawa hian awa hianin 6 speed automatic vek an dona transmission hi manual kha om to don lo ti na ni atom ber hi 4x2 ania showroom hian ex showroom hian nuai som thum pakhat le sing hi atang en tran dona adot chia hian 4x4 hi chi hi om dona GX le VX kan tia GX zok hi tom zok ania nuai som thum pasar nuai som thum pathum le point sari atang en tranin a top class mi kan hulai me ka hi nuai som thum paruk le point sari ex showroom ani don ti dani ti chuanin safety features thatak tak aron build ta hian kan soi vek seng lawanga tlangpui kan chia thei tur chin le poi mozola chuan airbag pasari aron manga tin ABS kan ti te vehicle stability control kan ti te front seat hi nge a seat belt a height adjust thei ang chi te ma
palian le pate dewa po adjust thei turang chi te bukha aron siam ta auto door lock oma inside rear view mirror hi day and night in om boka 4x4 hawa hian GX le VX om kan tiang to kha VX le GX hawa hian adang lam nei tam lem lo safety feature sa big chuanin panoramic ti vel ho khani maya TPMS kan tia tire pressure monitoring system ania chu ho chu dang lam na hando maya safety ya chuan chu wang chuanin a variant dang ma se safety ya dang lam tam lo lai hi Toyota in safety ngai koi mozia atilang chiang hein ka thaboka tin downhill assist control ti te traction control kan ti te multi terrain select ti te ho hi top class na ron omanga ama helai kan le lo ka ma grill hi honeycomb grill kan tia amoi kan tia dang dai po kan tia kan suang view ni helai bor hi alan dan de poi ti dang lam te in kan share road presence po nei travel tu kan ngaya ake hi hei kan mua Mami kas 18 inch ne tun mi hi 17 ron mangta hei hi ate set di chu chiang reng maya hu chuan maro chu hei hi aman ti hiam tur ngor siam ani lawa asiam tu lam chuanin hetia ron ake ron abial ron te set hi abial zaw ron te set hi a profile hi cha set thunga tle min chu chuanin off road de ulek le kong chi han tan khanin du to kena ke tan hianin ol samna le that zo na chet sung sung te ol samanga space anga ngatin a so te engkim a khan ol sam zo na thei tur ngai ni wangin hetiang ron siam chuak zok ta hian nia aman ti tlom tur shim shim siam ani chi big lo ni ti kha kan soitel do boka tin hei a head lam a hian changkang tak aron oma heng lai hian DRL tenen moi takin oma Hilux ti injiak moi takte mu tur oma a steering adjust hi tilt and telescopic kan tia ti san thei tin hiam thei tin ti ma thei tin hun thei ang chi kha ania tin a steering aso aron thak dang lam boka chang ki do tila hei lok luau ni silo mu nuam turin aron siama tun lai ema chang kang boka Chahbi hi an lan thei sat ma sat ber kan go chwa tur hi puzoram chana sai lo ni do na aron gal chuan lawin ring se o tuna hianin north east a pakhat na ni turin hei an khal chuak ma saber don ani tuna hian a lei tur te nen ko chuak don ani puzoram chana khong nei lo chak pa se no kalokin sa lan se den kalokin the all new Hilux Toyota hi kan motor jangkai motor cha motor no jangkai pui ni se ka do sa ni a so kiran kan han group ve se so le do ta chuan pu Joseph ke son khwala ti ani a aron kal thei chuan aren chang lo ni pon alak sak thei na kan nom chuan khong in lo chok mai se aron don sak do ani kan chief guest ka khoi lo lak pui ve zel ro ti khan voin motor tlang zamna hianin zawi hi azai don modi galo cham charchara khwal lian lo mang dai khalo ni pui alo churi ut po hi alo kan chorin zona ka zon lok tua hei Hilux an tlang zam ta ga hi anali tiam takti mo mu kha ka chak to khop me an vel tu ni po khan wam shim shim ani chu chuanin ke pok lo chuang ve to thina khal thiam viau lawa ase chuang ve to thina motor chata chuning ka she ka ngenang ka budget a chuan om se ka dream car tuning ka she kalome hei bi chena kan nei tre pa chumi ba kan soi du chu he motor hi anal khop maya ti hianin king puiten in chui kan soi ve lok du chu family car khani kha thei do na chumi piala ma chunin ramkal dutan ramkal pui theina ai zola len pui dutan ai zola chuwa pui dutan chung ko tan mo a thae mem bokatin enge ram lam na thok tan tangkai le mem don bokani ni na sang nei don ni chu he motor hian he Hilux hian hei pujoram sana Mami Varte Pasal ni kan kom velok teang hi a motor turan ni halem kan zot lok teang tuna mi ivon lahi motor tur mi Ani lo hei sulan ni lo pearl white
ai moin ai moi ujarum sana dia hal dona ka sei ton khanin zai thiam Mami Varte Pasal du lai ani motor thar nei do na hei Hilux thar nei do kan lom pui khop mai le tuna chuanin Hilux Travo an tlang zarta kan chim ve do na ni angal kan ti le kan ti lo te kan en kual ve do na angal kha chu kan ti sa ma pon hei Hilux si kan lo khal ve nual to i khi ta champhai thleng ka lo han khal ve to ni an mani ta hi test drive ka lo han nei to chumi piala ma hei Hilux sa pe chunin pupe ka Hilux kha kan tin na sa to hei kan ching chaw na sa to chuan soi thui lo wila an chip vel do na ni boiten na li tiam amoi khop me arong hi ash gray an dia ama hi engen yang anal top atlas top ma hi te car ang box tro zip ang box ya ang vel vek ang vel vek achikim top ama a khopui a khopu ya po nal lu tuk chi kha ni ta ni ka ngai to ta chu pa ho yan du don mang eo ka ti tro dik cha he anung phur na tur zau anung he nuam don kan soi tong in Hilux si chu atlo le lu tuga antialom helpol ho po khanin ram doya rei fe an wada khanin nun thelo ti te chiat ti vel khan nei ve wak ngai lo chu wangin a tha em ringot mai ni helpol tan an mang na sa aron chuak chawa te khanin pupe ka pona ne silai ten tara anua te khanin hela hianin enge kha teng te kharon dani pui khop moya khatiang zo rap khopa motor tha khania chuan hei pa ho khanin lo bi chiangula fe konga athadon boxi zolo vakhan don lo chak don ro puisia fe ho khanin he ta nuwa hianin in fe ho chi kha mai pol le mai phurtu thei don boxia chuan a chung te hi engkim hi aron thuam thaveka overall in amoi ka ti hei hi boite hi a fel view chon hoina hianin kabuk sak ve a motor lem se duila nei boite nei lo hi clear tia kan han clear top yani na chiang veo ka ti soi bel vak tur po lo amoya khalpo nom mel ka ti hei voina hianin boite hi kan kala tura hret chuang mi lo wa boite kan thok min pui ro o ka tia min lo pui ve ka lom hle mai chuan tura chuanin an mani I a ho tu te a motor chan chin te hi kan zot vel lem luamange mi an kal dar deuh to a so manen hianin motor chan chin hi kan ngai thalokang reilo te a thain tingu tang chuan hei a hmel hi lo dang lam ta ni ni ani le chei mi lo po hin an lo ngal ka ti ni chu a ma tang phei chuan hei tunlai motor David Beckham te motor ron da lan te Ronaldo te motor ron da lan te ni om tak khi ni a hmel a champion tuna mi hi facelift kan ti ta facelift hi Hilux 9 generation to ta 9 generation na chuan tuna chuan hei a headlamp te pos sleek headlamp ron mang to ta sleek headlamp kan ti chuan a headlamp ron si na a ron sei big ta ni khatiang te le agri la hi ron sang big ta chuanถ้ามีa facelift กันที่ส่วนไทยฮีอามาเนียมหลังเนียมชีนะคะอร่อยหลังสร้างต่อตาเนี่ยค่ะอันน้อยอันน้อยหันผู้นักจันทร์ศาสตร์เตรียมเนี่ยส่วนตอนตาเนี่ยส่วนอาชุงไออินทีเรียร์ฮีอร่อยแต่ดังลำลักตาอามา9 inch รอนดาอินโฟเทนเมนต์รอนดาถึงขั้นตอนจัน12 inch อินโฟเทนเมนต์รอนดาต่อตาเนี่ยแล้วส่วนเอ็งกิมอันโดยตัวโตเอปลุกาไปเอ็งกิมค่ะคอยเวกเทต่อดอนะอีโฟเนี่ยมันหนังจี้ค่ะนี่มันเทต่อดอนเนี่ยจู่โซนก็โซนลูกโดนเสียมั้งa call hi chu ai ang tho dro ma hei ka se thiam danin an nei lar ber chu pupega udlan pupega udlan construction nei to pa pupega hian an nei awangin kan khal chuaka silai te nen ga in prank kual vel te kan min an hudu khop mai Hilux si alar pha ni te pongka sia ti mo yang reng mai chuan I pupega te motor nen han ti zong chung kan sei ten a call kha chu in ang veka ai nang vek a sei zong te bolo in ang vek tho a loi sai sa hi aron te shat 18 to 17 อันนี้ชื่อที่ส่วนอาชุ่มชวนนนทวมทะจกตาห้องชินังกงเชียให้กงเชียฉันน่ะตัวจุ่มโอเคเฮียนให้อร่อยไล่ชัดออกมาไอ้คันส่วนอเกฮิชัดเต้นไล่ชัดบอกตาจู่ๆออกมาไอ้กงเชียงำเล่นนั่นตัวรอกการนวลชัดอันนี้ตา
ใคร engine นะครับจวน204 PS สาขันautomatic เราว่าส่วน5,000ก็500ตกอารมณ์มังทุงตาจู่automatic อารมณ์นี่เวกต์manual อารมณ์ต่อแล้วอันนี้เฮ้ยนูลาปนเขาเสียนัลเท่านูปนเขาเสียนัลเท่าป้าปนใครโจทันดาร์ดวินทัวมาเสียนัลเท่าที่ยังเป็นข้านี่ตุ้มโบปนเขาเสียนัลเท่าตุ้มโบปนซันกลาสเนี่ยมั้งช่วงพอช่วงอันใส่ตองอินทวงฟัมกิมเลสวัวละเนี่ยอันนั้นเขาไม่ช่วงหันเอ็นอุลาที่เฮียนินทีนตัวนั้นมีรถโชว์เขาไว้ชุดออโตมัติกเวกขันนี่ตัวโดนนะขัดฮาร์ซ่าเขาตัวโดนเรานี่ไม่เชื่อตานพอวุกขันนี่ตบไหมนี่ส่วนนุ่งให้กันเอ็นเลียนทีนจินปุยดัวมาเฮมอเตอร์ที่กะโหลชินเชียเวดานะส่วนนี้ก็ข้ามาปนินจำพายกันแค่นั้นมั้งบอดี้โรลที่อันนั้นเราก็ที่อ่ะมาเอ็นเฮียนมอเตอร์เช่นขัดที่จู่บอดี้โรลนั่นลุตุกเขียมตานี่จู่วางอินเฮ้ยจู่จินนั่นพอดูทุสามโม่แฟมิลี่หันส่วนนั่นพอดูทุสามมันเนี่ยให้ช่วงก็จินเบกเวลเต้เองโม่สุดเคสเวลขันพูดไปโดนนุ่งเฮียนก็โจเลดูจะจู่อัมมันฮีprice range ฮีเอ็งจัดเวลเงี้ยเนี่ยprice range ฮีเนี่ยปุ่ยหมอครบไม่ฮีอามาสาไอคันอามันฮีอาสังบิกแล้ววะอามันฮีอดังลำน่าจะสิงทุ่มสิงลีเวลบางดังลำแล้ววะอันนู้นส่วนอดังลำขันเลยแล้ววะจู่อามา arrange อามาตัวราเฮียนvariant ราเฮียนGX เลย VX อมโดนะ VX กันติกสู้ top class ตัวนั้นมีอย่างหินตา GX กันติกสู้อามา standard กันติอย่างจีค่ะขัดอย่างไอคันรอนจังกังเลยโดนตานี่ GX สาขัน 4x2 มาเสีย speed limit อมช่วงเราส่วน VX สาขัน 4x4 speed limit อมช่วงเราข้าเขาโดนตานี่จู่อัดชัดนั่นแหละดังลำนะตุนมาอายารอนถ่วมชัดเลยส่วนนักขัดตาจู่จู่ก็ดีปนกันโลมามันรวมดูตันโปคาน 4x2 และ 4x4 คัสปีดลิมิตอมเราค่ะอะไรเทเวกตัวโดนตาจู่ก็ดีปนกันชัดเลยส่วนตัวกันไปใส่ขนาดนี้ใครอารมณ์มั้ยมันฮัจู่อัตลังปุยนนู่นสมนิชาวสมนิประเดี๋ยวอัตราสมทุมและภาษาดิที่คาร์เวลลินการค่ะมันง่ายเรื่องเดียวกันไหมใครหมูนมาที่เฮียนินตีรักันใส่ตัวข้านินจิบเจี๊ยบง่ายเรามอเตอร์ที่ทะลุตัวก็ฝักพวงง่ายตัวเราตะกี้จิฝักเวงง่ายเราโม่อัดเราโดนบอกทีนมาเราจะจอดูกันในตาเจ้ลาสนานตัวเต็มฉันที่ชนafter sales stay ให้มีหลักโลละถึงกลางแต่เราเฉพาะเวทีนี่จุดถ้าตัวขันบุยแล้วตัวกันทีช่วงจุดเองทิ้งเงี้ยมาอีกหลักวิโดนตีเตะป้าเตะซุ่มโดนเอ็มตีไล่ครับแต่จนโม่เนี่ยข้าใส่ไปหมดเดี๋ยวนี้อัสเบอร์พาที่โตโยต้าฮีอันละเรซีเราจะตีก็ตีที่ตั้มชีนะมาให้ตัวนั้นสังเกตมาเนี่ยบัวเนี่ยเราเสียจู่คัสตอมเมอร์ให้มอเตอร์จู่คอลที่ทิลเฉยเนี่ยปัลเทียเนี่ยมาให้ตาชวนอัสเบอร์พาสับไล่ขาชัดง่ายตาเนี่ยตาชวนมอเตอร์ตั้มตักที่เราเฉปัลเทียตาสเปอร์พาเกี่ยมาเนี่ยเราชวนกันตันชวนเซลส์ก็จู่อัตลักษณ์เทียตาเนี่ยมาให้ตาชวนกันบัวเราเนี่ยจู่ตัวนั้นเฮียน24/7 roadside assistant กันในตานี่จู่กันคัสตอมเมอร์ปะคดาปอคุตะรบบุยชีได้อะควรอเกะปัวกะจู่เรื่องว่าปัวจะกันบุยปุยที่ขบชวนกับroadside assistant กันตี RSA กันตีที่นะคะกันกับปุยชานี่จู่อันอัสเปอร์พาร์ทนี่เซบุยนักกันในเราตุนทั้งส่วนก็เสียพวกก็เสียเลยอ่ะผู้เป้กันบุยน่าโตก็ไปขัดค่ะตินุ่งเทแล้วอ่ะอาซานินอันปุยหาแล้วนี่สุดท้ายจะเสียกันเสียเฟไม่เป็นไงจู่ฟังอินเฮ้ไฮลักษาที่นี่บุยในโตอินโตกระดิ่งเราวะปุยสาอินในพูดจนเราเลยฮะปุ๊บไม่เราตีไล่อะค่ะเราพุ่งเข้าจุดเราตีไล่กันใส่เรากันนี่จะกันหรอไหมถ้าเดี๋ยวไม่สิดูเจ้านี่กันใส่ตีเรียงกันพัลสักกันเล่ก็มาให้รู้อะไรแม่รู้ดอกอามาให้ที่ให้ยินหันเชียร์โอลาสเตอร์เร่งให้เองไงเราเสียเลยไม่นี่ให้ยังให้อินล่างหมูวักปกกระดิ่งเราหมูตัวเราตัวไม่เทียให้ Land Cruiser แต่น่าอัน steering wheel มันอังทุกค่ะอันนั้นมังเวนี่จูเฮ้ยมามีขนาดเราวะอัฐารลักอินอัฐารลัก steering ซองแต่ปอจู Land Cruiser น่ะไอ้ steering อันมังค่ะอันมันค่ะแต่แค่นั้นมังเวปกกันนี่จูมั้งจวนนี้อ
a gear lever hi adang lok bok Oh, a gear lever po hi enge supercars ten Land Cruiser tho po na enge tia a gear lever ta na an man tho ani ta ni chu chang kang tu kan ti lang chiang le nge he lai mi hi mo chuam sei du ilan em het la hi lo en lo la hi 12-inch infotainment ani ta ni chu chuanin enge nya hei han clear ula nang ma ni pon I a Mami ne na ain an lo na ai hei a difference hote mo kan ti kha apui em ni chu hei enge a steering wheel te a gear lever te hei engkim kha adang lam vel veka chuan hei chhut po nuam me chia pon khal se ni sin alo sei to hei oi kan phak lut tuk an nuam to pani mai chuan chu te mai chu okay sei do ani a to ma siam to ma yang piang ka kan tu le lu tu nga chuan hei voi na hianin voi te na hianin kan kal na tur hi ka sei tong khal a khelok bik lowa tu lai chu motor tlang zarna te min zui ve le zuk thina chu mai ni lewin ka vlog a hianin min pui thina a local ve thina camera te min non ken sak thin boka ka camera me na ron tang thin ni chu hetianga pa fa kan chuak dun thina hi kalom phok maya an yang rul chu ti mo yang pa te bula kal pe lo rul hin ni ve ma se voina po hianin pa zui nga yem ron ti zoka helai hun kan kal turi ka thil mi alawa hetia fa zui tur kan nei hi kalom em mani zui na tur kan nei phot chan zui ze ka to ka thian za dam cha ma zui ti hianin kan du tok do nanga kan chho sam do nanga I Toyata hi atira kan soi tong khan chan maru west sai rang rota an oma mu lo tur eng maum lo chan maru west zone tha khan kong puya khan chan I test drive nei pu du po khan in lo chu ti sap don dia hey in huang hian Hilux chau ni lo car dang moi tak am nei boka an mani thok tu ten fel em bokani ti hian voina lo lang le ro le Hilux Hmel Thar kan mule ta a em ani kan not em mani pan mi kan hole to don ani anei kha chon lo le sup ang chau kan bai ang chau an em